Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People hakalai terik urisau arajar arpulai kelalit bania kendu yo menteri rangba kejela ukandet ke sangma man air ke shiti hadien bakaseng kaladap banlum bat tes yaki umbam umdi hakikat tu kat ni kisnong hanong ba shlong kibakan top hadu sau pun riu teli ki dor barsnong kaseng kalai tu banai kini ki sau pun riu teli ini ki top sam umbam umdi lajan baro kimlong ki babha bat kebu jingma ya ka kot ka khia ki nong shong snong Handai ka bakham shngan ka dei tang ki artali ki snong kata ka dem tring bat mau blai. Kani ka jingle atas ka sengi kini ki ka dei na ki telong beper ki bamlong shngan bandi na mar ka jingdon ki khnyang jingpang bala man kata ka kot ka khia. Ka seng kala thu bahdien bala dep banya kandu menteri rangba. Na kalang menteri rangba ukan ret sangma lai thu ba ka dei sien ka baningkong banyo sngo ba ki tes ki umbam umdi badula ai ka jing pentikna ba unshim khia lor kani ka benta bagi padba ki dibanjo ya ko umbam ko umdi ka bakhuit ka basubah aku artrik pernah agas aku pulang nila pelong itu kajing sim ki sampel mo nak snong per pok ni ka nong ba shalong limba ki top coba padba ki judi te nama beliau ni sale ni kada na kata bang yo sibur ki jing ujor ki parano snong ba ko kalau ba jabo ba jakhlia ka pois ki long ye jongki te na kala ka seng te khnang man ti kana ka ni ba penskam ya ta ka jing sham di pa da ka jongi te na perlong ka ta ka jing ban lomit ki mo na ki water tank keleng te ni ka jing lum ko jongi ka long man re jing sha ka di san phoi ti ki sno re ki sampol ki ba biang ba ban test ki long tang sa pulutli te ki dang ki sno ba ki khamtre ban test ki ba import and test mereka program dari joki te nak ni sampai klik test ke ba balong te ka lingba ka test bangin phak test ni po ka food and safety pasture mo ka badang te po normally te ka jingsam ka jongi ka long ba nak ni ki sampai klik southly kilong kita ki southly kilong kita ki top ke ba kini ki ba ba judi kilong very unsafe bagi bama bahaya ka tak khia jek pagba la de di ini ki te dina takata bagi layo ni report ni la compile ni la puliama la consult lagi ni ki lab technician expert ki jongi hiru ki bayar ni masang ting lab lingba ka jongi lab susu la ni layo ni te dina takata usawan banyak kendu yo chief minister ba tang po social law ro de ki hajar li ki dang ki public water dam mo kabaki baki di ombang undi ni kita kidan tene nakala yang kaseng habang itas nakini sapul nrutuli tangatli belong safe but nre softly but belong very unsafe kaba kidan kita ki chemicals but kidan ru ki bacteria ya kaba kan report la fully details de den takadang wanya kendu chief minister daka pasongkhia nilaung yu ba pet kini ka kamyak kam em habade kalang ko khia de pa nama paling ikran ni kali ka seng ni sos dai ki long yeng ki ba kham duna ka yok kon kumbaka long ta ka dor jo ka bailai ka kiu ha ba kumta ru ka ding ka long sham jing ye ban yo ka dor jo ka gas ka long rem dor ha ti ki pa ba kan kata bai ti long yeng kham duna ya ka yok kon ban pelut tang kata ka bailai ne ka bai ban thang nam ta banyo ta ombam umdi mo ban boil hai ta ka jongki banyo ko ombam umdi de na ta kada ba na ka seng so snei ki long yeng ting sawan man ke lu ya u chief minister ban dawan aku ba umdi ban pet mardo de dre ke ka ba na ka chief minister mo ka de issues ka ba 4 juta ni first ba in history mo ya ka ba 4 juta man test yang random testing hadu man ta itu ban mo ni nak ka sengi ong himla ban ne bro itu hajat li ki top kemudian po Shillong city jengi dei ngili tang ini sa pun tuli dei ka outcome ko very worse ni kwa nak yang sarkar ban chimkhia ba nak yang siam hiru ka ei ka ba ula ka asharan sengi ba un chimkhia un chimkhia halor ni ka benta ban make sure ba ba ki binyo ko ba undi jadi nak ka sengi ka long ba ka ei bungidan ban ong ka long ba kani ka de ka jing sedang ba nang ni khamat ni nang instruct pa ki district bagi nang le ya kaju korkom ban shim ni tiki ban pates ni ki umba undi lingba ka ni ka SOP mo ka ki guidelines
balabut ba ka fasai te nga kentu gi district jang sang baro banani smart ru baki kenya chakman batas ko ba undi khang man lap jing sha na ka ka da te khndep ko ma ki ka ba ba undi bangi juba mangi bon sin hi ki dan ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bat ki E. coli organism digini hi ki wei ki ba nak ada khamat pet nemla ban yi gini here gini bagi di belum very deadly ba kilap nak ta ya ka nirba ka jongi ke intestine ke jongi bat kumta kalwan wara sebijing pangkanser digini ke bama ba bat rating sha la hot mas ka consumption mas ndi gini mle pun nyok pang ka kanser ko dalam bakala pa ba suki la da ni continue ban di ini ke badan kami bakteria kalawan wara ka jemasa wakra ba bat kidan ru ki benta ya ka kidan kitab ki baduna ini ke pH level katum ka ratio di bandan te ke jinduna ini ka wara eta ka acidity ya ka mo te ha wara ka acidity ka te ka bun ka wara eta ka jing sitom kalawan dei halor mo kalawan nonggo gini ki ini kini diarrhea kumta jing sitom beper bat ka wiru kalong ma juna jangan ka pH level kalau kan kita hidup benar kan ka kawan ra kata jing pensniu ki pipe ki pipe kalau kan long korit mah apa ketien mangwai kapara pen nomor pen sarang ki pipe di ketu di jimahi di henry pat ya ke kapan ya kran hi ya ka technical terms nama ngitip bai ke undi dan ketelong dia mana ketelong nah telong ke supaya apa ka ki ong hani ka treatment plan dan ini treatment plan ke sampai apa ke distribution Risteria bagi sport locality. Di kini kita ada hal lah samenta. Tinggal asyuk angu yang chief minister bahasa bah lawan abadi bagi ni bakteria kemudian pejahan apa kisos kan. Nama bakteria ada umrina sos hanun yo lawan dei pak kejing debok lak ni top ke bena apa sno thar melawan ten. Dan mereka ikan nak yang kasang hi ka umba kani hi issues ke baik lah. Nama pinkran nam tak undi hapo jalai berapa wai pinkran tak selong setir lagi jatuh lagi top kita te nakaleng kaseng ngimkan di ramai kandam ikisno kita ni ne ke department ngin nampak lah rela tang ngim address ya kini ke issues ada LS pat kamera sibun ke jing ya ke pai ban sesno ke ibang dan man ong ni kalau ba ni don kam ke jing telang nadu ke department ke isno kita ke pai ba suas ka ba kapawan ni ke na pok PC bat kaba kani atli kisnong kiba long sif kum ga demtring mak ka demtring bat ka mau belai kilong sif kini atli kini na pok local source kumot ki demtring bat ka mau belai kumot na kitik source ko mi inate kumot kini ila bonong ba matakani kum bo pites mo pi ga di wan tin na mo plang ka bawan na plang kadan te ki badan kumta kaleng malaki source kidon ki source apa kum mal kiru kadan la jongka kadang municipal bat kadang kapal local source mo te vidi tai ini keren ni apa ide ba kani ka jongka mo plang mo ini keren pi ka mo department nang tin na mo plang hi ka ba pet nang mo kim test ya ko showan plat supai ba fi ka long ni keren technical term ni naka source ka wan pok TP ni suthu tem ta hano ka field ka bandi na pok TP te kaya menta ka shbu na pok TP ka saya pok distribution receiver haman laki sidong kita nak tu distribution receiver pak saya caki caki household te hang tai ni mar ni ngepet makawan dan kelan negligence so kajing bom sim khia yo akapo bari un khoi tu fi kalawan dan kita hal boro te ya kan ni kalau mak kajing lap join ka sen re kita technical hingi bo ajing staff department mar ni ni ba pensiat pengin le dai kai ka balong kani ke history bam paju dan menunu ban address ni issue te rei ke ka ba ni dan nak yang kesek kalong ba ni kwa ba kani ke jinglap ko jongi kan pensya shu ba ki umba di kilong ki bam safe te ba ni nak yang sang la ni ti bala ban le kata mo da shet ba ka umba di khang ba ki nyok ko ka khya bo byang ni long yang ma sang ko jongi